Wano yubuye mu byerekezo byose byavira mu kiba cya Ruzizi n'imirambo gusa Kabunambo amasasu menshi ari kumvikana ibitero bikomeye mu birindiro bya M23 akakanya tuvugana n'urugamba rukaze M23 imaze kurasa umukoroneri mu bice bya Sange ndetse naho bitandunda Kirugwe ndetse n'agakanya amasasu menshi ari kumvikana M23 imirwano igeze Kiriba n'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba bibi Uvira iri mu kangaratete gakomeye uyu mukoroneri amaze kuraswa ibekumvikana ibibazo bikomeye cyane muri Mitamba imirwano yazamutse ku kigero cyo hejuru ibujumbura hari kumvikana inkuru mbi umuhungu wa Habyarimana Jari Habyarimana ndetse n'umuhungu by'umwihariko wa Kayibanda Geragwari bakoze inama ikomeye cyane n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD agaganya tuvugana Neva ari kunoza umugambi wo gutera u Rwanda kuri agakanya n'urugamba rukaze imirwano yubuye ku kigero cyo hejuru kandi muri ano makuru ndamwe niboneye cyane kutaka bwa Kongo ibe byiza kandi kaze bwana Ngoga. Urakoze cyane kumikaze bwana munyamakuru ndagushimiye mboneyo umwanya wo kugusuhuza we n'umuryango wawe nsuhuze n'abakunzi bacu hamwe n'imiryango yabo kandi nkomeza kubifuriza ibihe byiza murakoze. Umunsi wese twavugaga imirwano by'umwihariko ikugaragara muri Zakatanga imirwano yagaragaraga Kisangani imirwano yagaragaraga za Warikare imirwano yagaragaraga Imasisi ariko kandi kuri aka kanya Uvira nongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane FARDC bari kugaba ibitero kuri M23 ariko kandi ubu tuvugana abakubise abashushubikanyije imirwano igeze iri ku birometero bingahe n'ibiki biri kuberano mu kiba cya Ruzizi ndetse no mu nkengero zabo. Bwana munyamakuru ubu ngubu tuvugana ifatwa ry'umujyi wa Uvira rwose ndemeza neza yuko riri bugufi cyane. Ibyo rero nkaba mbishingiye kuki murabizi ko mu makuru yacu y'ubushize twabagejejeho amakuru ajyanye na situation yo mu mujyi wa Uvira aho Ngoma Nzito yahamagaje ba wazalendo bose avuga yuko atakibashaka mu mujyi wa Uvira ko uwiyumva yuko ari umuwazalendo w'ukuri ko agomba kumusanga bakajya ku mirongo y'urugamba kugira ngo babashe gukingira ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Ni muri urwo rwego rero iyo nama ya Ngoma Nzito ubwo yari kumwe na Kongolo yari inama yasanze bukeye n'ubundi hari inama ya Ami Komanda hari ya 33e region militaire hari ya mu mujyi wa Uvira aho bita Kalamabenge hepfo kuri Etat Major. So rero muri iyo nama rero nkuko mu migambi bari bafite kwari kujyana ingabo n'ibikoresho muri deployment mu misozi ya Minembwe ndetse bakamazijyana n'izindi ngabo zijya mu kibaya cya Rusizi. Ni muri urwo rwego rero izo ngabo za FARDC ingabo za FDNB ingabo za TDF ndetse n'ingabo za FDLR bifashishije umubare munini wa wazalendo bagamije kugaba ibitero mu kibaya cya Rusizi kuko bumvaga yuko feri ya mbere bari buyifatire mu mujyi wa Kamanyola. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru niko byaje gukurikiraho muri uwo mugambi wo kugaba igitero biba ngombwa ko bagaba igitero bahereye Kabunambo n'utundi duce twari imbere yaho ariko noneho bagamije guhita bafata Sange bafata Runingo bafata ndetse bagana mu bice bya Kamanyola. So rero bwana munyamakuru icyo nicyo twabasha kuvuga hano nuko FARDC FDNB PDF arizo ngabo za Tanzania FDLR na wazalendo bagabye ibitero hano muri Kabunambo baturutse mu bice bitatu bitandukanye. Igice muri ibyo bitatu bitandukanye rero harimo igice cyitwa Cyamata. Aka gace rero ka Cyamata na agasozi kari hejuru neza y'umujyi wa Sange. Byumvikane ko munsi bagombaga kunyura muri aka gasozi ka Cyamata bamanukira mu mujyi ndetse no hepfo Kabunambo mu kindi cyerekezo nabo baturuka inyuma munsi mu majyepfo yaho ngaho muri Sange. Aka gasozi rero ka Cyamata aka niko baturutseho barasa defense yari ya AFC M23 kugira ngo bamanuke hano muri Sange. Aha kabiri baje baturutse mu gace kitwa Ndunda.
aka gace ka Ndunda niko gace ka kabiri nako baje bateye baturukamo. Urumva ko bari bagose mu byerekezo bitatu bitandukanye. Agace ka gatatu na cyitwa Kirugwe. Hano Kirugwe ni naho habaye imirwano ikomeye, ni naho uwo mukolonele witwa David bakunda kwita Dave yaguye n'abandi basirikare benshi biciwe muri kano gace ka Kirugwe. So rero utu duce twose byumvikane ko intego yabo bari bagamije kuza ngo bafate Kabunambo, binjire Juste Sange, bafate Runingo, bakomereze Kamanyola. So rero muri iyo mirwano rero basanze AFC M23 yabiteguye mu buryo bufatika, kuko mu kuzamuka basanze babateze imitego za ambushi, ndetse bari bafite na za drone bari bibitseho hariya muri Sange ndetse na Runingo na Kamanyola. Drone rero za B2 zakoze akazi mu buryo bukomeye, kuko habaye ikintu bita sharing, kuko abadivansinze murabyumva ibisirikare by'ibihugu nk'u Burundi, Tanzania na n'igihugu cya Kongo, byumvikane neza yuko bari bikwijije mu ntwaro mu buryo buremereye, kabone nuko bari bifashishije FDLR na Wazalendo. Aha rero hari umudundo wa bombardement umutoroshye, biba ngombwa ko haza intervention y'indege ya za drone za B2. Izo ngizo rero nizo zamanutse ziva Kamanyola mu kigo cya Ruberize. Ndakubwiza ukuri aho ngaho nizo zaje zikora akazi, ziradunda noneho zikubitana na ziriya ambushi. Ndakubwiza ukuri imirambo yasigaye yandagaye aho ngaho, kuko abo barwaniraga Juste araho barwaniye neza ku ruzi rwa Rusizi, ku buryo ingabo poste commande zari aho ngaho ku gice cy'u Burundi barebaga uburyo imirwano igenda, abarundi babo bakomeza kuraswa, ariko babura n'ukuntu babigenza ngo babashe kwambuka, kuko bari bazi ko kwambuka kwabo byari guhita bikurura intambara ikomeye hagati ya FCM23 ndetse n'ingabo z'u Burundi mu kubutaka bwabo. So rero bwana munyamakuru, iyi mirwano rero yarangije aba bantu basubijwe inyuma mu buryo bukomeye, barakubitwa bakurwa muri utu duce uko navuze ari tubiri, aka gace ka Ndunda, aka gace ka Kirugwe n'aka gace ka Cyamata. Barakubitwa utu duce twose badukurwaho, barabakomezanya no mu nkengero za Ondes Kiliba, barabakomezanya. Ubungubu tuvugana babarengeje Kiliba, ku buryo bari ku birometero 11 ureba umujyi wa Uvira. Ibyo bitero rero byarimo amakolonele ya FRDC, harimo kolonele wa FDNB, ndetse harimo na kolonele na major bivugwa wanuze wa TBF ingabo za Tanzania. Aho rero icyo dushaka kuvuga hakabamo na Generale Ngoma Nzito wa Wazalendo. Abo bose rero barakubiswe basubira inyuma, gusa mu basirikare bakuru senior officer twumvise baguye kuri urwo rugamba hano Kirugwe n'uwo nguwo witwa Colonel David. So rero nkuko bimeze muri report ya risasi na majeruhi mu bashoboye kugwa muri iyi mirwano, nuko FRDC baguye ni 77, FDNB baguye ni 58, TBF baguye ni 71, FDLR baguye ni 45, Wazalendo baguye ni 152. Abo bose ubu tuvugana ni imirambo irambaraye aho ngaho, ku buryo no kuyishingura byabaye ikibazo. So rero bwana munyamakuru, icyo nicyo twavuga. Icyumvikana nuko umujyi wa Uvira none urasumbirijwe, nyuma yaho izo ngabo zagiye kugaba igitero zikajya gucokoza Intare n'Amadubu. Ubu ngubu tuvugana Intare n'Amadubu bari ku birometero 11 ugana mu mujyi wa Uvira. Ibyo birometero 11 cyumvikana nuko nibamanuka gato nuguhita bafata Kavimvira, bagahita bafunga umuhanda wa frontiere uturuka mu Gatumba na Kavimvira. Byumvikane yuko supplies cyangwa se intwaro babonaga cyangwa imisaga iva mu gihugu cy'u Burundi yabihagaze hategerejwe inzira gusa ikiyaga cya Tanganyika. So rero nuko rero imirwano yarangiye,
ingabo za Sultan Makenga na Sematama babashije kwegukana intsinzi ikomeye cyane y'amateka muri icyo kibaya cya Rusizi. Murakoze. Kugeza kuri aka kanya bisa nkaho M23 yamaze guca umurongo utukura kuri bano basirikare ba coalition, bigwa neza ko mu by'ukuri n'ingabo z'u Burundi ziri gukubitwa hano rwose mu kibaya cya Rusizi. Abarundi barebera haramutse harenze isasu rikava mu karaswa riturutse mu gihugu cy'u Burundi nk'uko babivuze, umuriro wakwaka mu by'ukuri Burundi na M23 bagakozanyaho. Gusa Abarundi barebeye intambara irangira baratsinzwe, kandi bikanagaragara neza ko FARDC isigaye muri centre Uvira gusa. Ibice byose ari pour strategique, imisozi ya Kirungwa irafashe kera, imihanda yose iri kugezurwa na M23. Kuri aka kanya FARDC niyo yatangije urugamba bwa mbere irasa Kabunambo. Aka kanya tuvugana bamaze guswiza inyuma, ariko kandi Bwana Ngoga Minembwe iri kuraswa bikomeye. N'ukubera iki iri kuraswa kandi ari ibice byinshi bamaze M23 yamaze gukupa Mitamba, hakumvikana imirwano ikomeye cyane, ugasanga Abarundi ndetse mu by'ukuri na FARDC, ingabo za Tanzania FDLR P5 yewe n'abazarendo bakaza ibitero bigiye bitandukanye. Kuri aka kanya Minembwe yarashaka kumvikana ibibazo bikomeye. Bwana Ngoga, kubera iki Minembwe iri kuraswa kandi Uvira nawe nayo isanga mu by'ukuri yamaze gukupwa M23 yaramaze kwigota, ibi bitero biri guturuka yarabatumva impamvu Minembwe yaba inakiraswa kandi Uvira isanga mu by'ukuri yamaze gufatwa na M23 mu buryo bwo kwigota, kandi bikanagaragara neza ko M23 yamaze gushyiramo ibirometero cyane cyane, kandi na defense nyinshi z'Abarundi bari barazitsinze hano ubwo byongera mu nkengero za Minembwe. Niba ikiri kwera Mitamba, kubera iki Minembwe iri kuraswa? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo izi reinforcement M23 yakoze mu misozi ya Minembwe, ndakubwiza ukuri ubu zitangiye gukora akazi mu buryo bukomeye. Twababwiye yuko hazamutse abasirikare bagera ku 12,000, hazamuka amadrone, hazamuka intwaro zikomeye hariya mu misozi ya Minembwe, ndetse habaho na reinforcement ijyanye n'abasirikare n'ibikoresho muri deployment mu duce dutandukanye turimo twirwaneho na AFC M23. So rero icyo twavuga ahangaha rero nuko ikigaragara iyo reinforcement aho igaragaza imbaraga ahangaha mu gace ka Mitamba. Ndakubwiza ukuri hano Mitamba hari harazamutse intwaro zimwe zikomeye mu buryo hari defense imwe uvuga ngo ifite ibikoresho bihagije biri aho ngaho mu gace ka Mitamba. Ariko noneho aho habaye reinforcement mu gace ka Rugezi, mu gace ka Rwitsankuku, mu gace ka Mikenke, mu gace ka aho izo reinforcement zaje rero zegera aho ngaho Mitamba. Ndakubwiza ukuri ku munsi w'ejo zakoze akazi, kuko bakunzi bacu hari igihe tutavuga amakuru tutegereje ngo imirwano ibanze igira amakuru afatika tumenye ngo koko ahantu harafashwe cyangwa ntiharafatwa. Ariko iyo bakiri mu mirwano niyo mpamvu tubabwira ngo baracyari mu mirwano. Ariko ndakubwiza ukuri izo force zaramanutse. Ikintu mubwira cyo gufata umujyi wa Uvira nicyo AFC M23 natwirwano barahiriye. Noneho nemereye niyo mirwano yabereye mu kibaya cya Rusizi, ndetse n'iyi mirwano yabereye mu gace ka Mitamba. Ahangaha byagaragaje yuko kudafata umujyi wa Uvira biraba ari ikibazo cya politiki, ariko ntabwo biri bube ikibazo cy'imbaraga babuze zo gufata umujyi wa Uvira. Hano rero Mitamba bayatatse, ndakubwiza ukuri Mitamba yakubiswe mu buryo bukomeye cyane, kuko bahasanze hari ingabo za FARDC, hari FDNB, hari TBF, hari FDLR, hari P5 ndetse na Wazalendo. Aba bose bari aho ngaho Mitamba, ariko hamwe n'intwaro bari bafite, kuko bari bafite na zambunda za Tanzania ziriya nazo zagize ikibazo. Urabona ya Mitamba ntabwo imodoka yahaza ngo ihagere, kandi ziriya mbunda za sabasaba za Tanzania zirasa neza iyo ziri ku modoka. Iyo rero zitari ku modoka birumvikana ko bearing yazo ntabwo igishoboka. Izo mbunda rero butuvugana zimwe zafashwe ku buryo batubwiye yuko imbunda za sabasaba zahafashwe zigera kuri 6 bahise bazifatira aho ngaho hamwe n'ibindi bikoresho. Ariko icyo bihutiye kutubwira ni izo mbunda za sabasaba, kuko ziriya mbunda za sabasaba zibonye imodoka, ndakubwiza ukuri ni igikoresho kimwe gikomeye ku rugamba. So rero bwana munyamakuru, byaje kurangira hano Mitamba babakubise mu buryo bufatika, ku buryo hano muri report ya risasi na majeruhi byaje kurangira ingabo hano ingabo za FARDC zaguye hano mu Mitamba ni 70,
TDF ingabo za Tanzania zaguye ni 49, FDNB zaguye ni 42, P5 baguye ni 61, Wazalendo baguye ni 56, hafatirwa imbunda z'imisada zirimo n'izo mbunda nababwiye za Sabasaba. Uko niko ingabo za Sultan Makenga na General Sematama babashije gukora akazi muri ako gace ka Mitamba, babasha kudeloja cyangwa se gukura mu byimbo ingabo za FRDC na coalition. Murakoze. Bamwe bati nifatwa ry'umujyi wa Uvira ariko kandi Minembwe n'abakumvikana ibibazo bikomeye mbere yuko twinjira muri kano gace hano bita Mukashoka, ariko kandi Bwana Ngoga ni gutembera tutiraza gukora mu by'ukuri, ni gutiraza gufata imirwano iri kumvikana mu cyo bya Uvira rwose no kwerekeza ku mipaka y'u Burundi. Iyi mirwano iri kubera mu misozi ya Minembwe. Iyi mirwano iraza kwibuza gute irongera ifata Uvira n'ubundi iyi Minembwe isigare inyuma? Ni ibiki biri kuba? Kuko n'aka kanya hari abatari kibazo bakavuga ati none nimba kuko yaba iri kwerekeza muri ibyo bice bitandukanye, ariko kandi hagasigara batayo z'Abarundi, hagasigara batayo za Tanzania, hagasigara zino batayo za FARDC ndetse n'Abazalendo ndetse na P5 na reinforcement zimaze ziri gukorwa n'abakambanya mwasa ndetse n'ibindi byerekezo bigiye bitandukanye. Ni iki cyemugaraza iri gupanga kuri inshuro Uvira irongera ifatwe, wenda Minembwe isigaremo hagati zino reinforcement z'Abarundi baraziri bata yifashe bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Ikigaragara ikintu cyari gitumye AFC M23 idafata umujyi wa Uvira ni byari impamvu za politike. Muri izo mpamvu rero za politike bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, ikigaragara nuko Ndayishimiye akomeje gutakamba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga bati ese Zambia ko yafashe ubutaka bwabo, ese Afrika nuze Central Africa yafashe ubutaka bwabo, na Sudan ikabifashe ubutaka bwabo, mwatubabarira koko mukatubwirira AFC M23 ikaturekera mu butaka bwacu bwa Uvira. So rero urumva ko hari ikintu kiri politize. Ibyo tugiye kubisobanura byabara amateka maremare, tuzafata umwanya kugira ngo tubibasobanurire mu buryo bwimbitse. Iyo politike rero yo gusaba ati mwatubabarira AFC M23 idafata Uvira ko abandi nabo bari mu butaka bwabo, natwe ko dushaka ubutaka bwacu, ibyo rero nizo negotiation zigihari aho ngaho. Usanga noneho ikibazo no kinariyo kiganisha aho ngaho nuko hamwe nuko Amerika ikomeza gutakamba, kuko mbere byari order, ubu ngubu noneho bisigaye ari negotiation entre l'Amérique et la AFC M23. Ibyo rero izo negotiation rero nicyo rero ikibazo noneho gisigaye. AFC M23 iyo ubwayo yarimo ishaka kumva ubusabe bwa Amerika yahawe na Ndayishimiye, ariko ikibazo gihari AFC M23 ikabwira Trump ati twebwe noneho ikibazo gihari kubera iki iyo tere bavuga ngo n'ubutaka bwabo aribwo bakoresha mu kutumarira abaturage mu misozi y'Iminembwe. Aho rero niho hakiri ikibazo. Ni naho rero ubuyobozi bwa AFC M23 bwabwiye Trump ati umunsi wari wose ubwo bazajya bakomeza kujyana drone mu kwica abaturage, uzumva noneho tugiye kuri source ya Uvira, dufate Uvira kugira ngo tubashe guhagarika ibyo bitero, dufate Uvira n'ibindi bice bya za Baraka, dufite ububasha n'ubushobozi bwo kwita tubifata, biki ibyerekezo by'indege zose zaturuka muri Katanga, iyo za Kalemi, n'indege zaturuka i Bujumbura n'izaturuka Tanzania, zose zakagombye kuba zikoresha ikiyaga mu kirere cy'ikiyaga cya Tanganyika. So rero mu gufata Uvira rero n'ibyo bindi bice, icyari gisigaye gusa muri Uvira nuko bavuga mu rwego rwa politike, ariko ofira mezire Uburundi n'ubundi bugikomeje kuba imbarutso yo kuzana drone ziza kwica nanone abaturage mu misozi y'Iminembwe. Byanga byakunda, urumva ko nk'uko AFC M23 yakomeje kuvuga ati niba bikomeza tuzafata Uvira tutakugishije inama. So rero iyi ni operation pas de retour pas de pardon. Niyo mpamvu ubona rero kugeza kuri umwanya imirwano noneho irimo irarwana offensivement, bagana bajya imbere, ntago bari kurwana baguma hamwe nk'uko barwanaga d'une façon défensive. So rero bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, nibyo rero twababwira nuko iyi mirwano yaje kuva hano muri aba bakubitiwe hano muri Mitamba, bamanuka muri aka gace kitwa Mukajoka. Hano rero Mukajoka aka gace gatuwemo n'abanyamurenge benshi, kuko andi moko yarahunze
kuko ikigaragara hari hasigaye ubwoko bw'abanyamurenge. Aba rero FRDC nyuma yo gukubitwa hano muri Mitamba byabaye ngombwa ko bagaba igitero basubira inyuma bagana hano mu Kajoka, bamwe bagana Uvira abandi bagana muri aka gace ka Kajoka kugira ngo baje kwica baje gutsemba abo baturage b'abanyamurenge. Kugeza ubu rero ubwo tuvugana ubwo baganaga mu Kajoka ingabo za AFC M23 na Twirwaneho bari bamaze kubimenya, ariko babimenya bisa nkaho bigiye kubimitagiye ku buryo kuri uyu munota tuvugana ntabwo nababwira kuko amasasu wumvaga nagakiri muri Mitamba 100% yabaye tombe, hari umutekano ndetse n'isoko bajya bita ngo n'akazi rimwe nayo yaremye, nta kibazo muri iki gitondo iryo soko rifite. Ahanga rero mu Kajoka na n'ubu ngubu niho bari kurwanira kugeza kuri uyu munota. Sinavuga amakuru mahimbano ngo AFC M23 yabashije kubakumira cyangwa se nabo babashije gufata ko gace bakica abo baturage nkuko bari babigambiriye, cyangwa se bagamije gufata ko gace baprogressa n'ahandi. Izo ni tactique militaire, ntago twazana amarangamutima. Kugeza ubu ngubu ngaho mu Kajoka umuriro uracyaka, amasasu yose amakomporani yose. Icyo dutegereje rero no kumenya finalité y'iyo mirwano iyo ariyo. Murakoze. Ikinyamakuru Fox cy'abanyamerika cyanditse ko mu by'ukuri Uvira mu by'ukuri gufata Uvira ari nko gufata Bujumbura, kandi n'ikinyamakuru The Telegraph baherutse kwandika bati ni gute Minembwe izabona amahoro bikaca mu nzara zigiye zitandukanye ko kandi bikanga bavuga bati mu gihe yafataga Uvira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2026 hagaragaye ikibazo gikomeye. Bujumbura ibura igitoro, imirimo irahagarara, bisi zirahagarikwa mu mihanda, birakavugwa neza ko mu by'ukuri imirimo yari yahagaze. Bujumbura ikagira ikibazo gikomeye, abarundi bati natwe muturekera mu butaka bwacu, ariko kandi Minembwe iracyara kumvikana ibibazo bikomeye cyane. Ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibinyamakuru by'umwihariko byo muri Amerika bitangiye kwandika ku kibazo kiri hagati by'umwihariko y'isituwasiyo ebyiri hagati y'umwihariko ya Minembwe ndetse na Uvira. Kuri aka kanya ibintu bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane, kandi Uburundi bukagira ibazariye mu by'ukuri bukayitanga mu kwifashisha nk'imitwe yitwaje intwaro nk'abigwa neza ku mutwe wa FDLR ndetse n'imitwe itandukanye ya P5 ndetse n'abandi benshi, ndetse n'inama nyinshi zicirwa Burundi, zimwe zicirwa n'umuhungu wazo ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda bita Juvenal Habyarimana, Jacques Habyarimana, ndetse n'umuhungu wa Kayibandagira Gwari nawe amaze kwinjira muri uyu mutwe. Kugeza kuri aka kanya rikumvikana ibibazo bikomeye. Uvira iri gukoreshwa mu by'ukuri nka bazariye yo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23, kandi mu by'ukuri kavuga neza ko mu gihe yafashwe na Bujumbura yabaye tombe. Bwana Ngoga, ni ibiki bikorera mu Burundi? Urakoze cyane. Ikibanze dusoza Uvira nuko amakuru mbonye nuko abayobozi bamwe mu bayobozi bakuru ndetse barimo na Kongolo n'ibiki bose batangiye guhungira mu mujyi wa Bujumbura kuva baboneye ko imirwano byakomeye. Ubu ngubu biragaragara neza ko mu makuru nabonye nimugoroba bari kujya kurara mu mujyi wa Bujumbura, mu gitondo bakagaruka, kandi icyo gikorwa cyari cyarahagaze. So rero birumvikana rero bwana munyamakuru nkuko warubikomojeho nuko hano mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi w'ubucuruzi ari wo mujyi wa Bujumbura, umuhungu wa ex-president Habyarimana Jean-Luc Habyarimana n'umuhungu wa ex-president Gregoire Kayibanda bakoresheje inama yahuje abayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, abayobozi b'ingabo z'u Burundi za FDNB. Muri iyi nama rero iyi mitwe yombi yajemo n'abayobozi b'ingabo ndetse na opinion leaders mu bayobozi bakuru ba CNDD FDD. So rero icyumvikana nuko muri iyi nama yaje ibaye mu gihe FDLR babonye yuko Perezida Ndayishimiye yahinduye umuvuno, mbese bisa nkaho ari kubatenguha. Iyi nama rero yabaye yari inama ikomeye cyane. Iyi nama yabereye i Bujumbura kuri Hotel du Grand Lac. Hotel du Grand Lac abatazi mureke mbatambagize, iyo uri mu muhanda wa Foreame ukagera kuri Place de l'Unité ukati buryo ukagera ku ngoro y'umukuru w'igihugu,
iyo umanutse ugiye nko ku musigiti wa Kadafi ibumoso hari alimentation nini yitwa Imparudi. Iyo uzengurutse rero inyuma ya Imparudi ubona umuhanda bita wa Cameo. Uyo muhanda wa Cameo ni ugenda ukakugeza kuri Cine Cameo, ugakomeza ukajya kuri radio RTNB y'i Burundi, ukava kuri RTNB y'i Burundi ukomeza kuri Musée Viva, ukava kuri Musée Viva ukomeza umuhanda aho ngaho ugera kuri aho ngaho Hotel du Grand Lac. Iyo hotel rero iri ku kiyaga neza cya Tanganyika, ni nayo harimo metero zigera nko kwijana kugira ngo ugere kuri poro nkuru ya Bujumbura cyangwa se y'igihugu cy'u Burundi. Iyo ni inzira imwe. Indi nzira ushobora kumanuka umuhanda wo mu Buyenzi ukagera mu Ruvumera, ukarenga isoko rya Ruvumera ugakomeza umuhanda ugatungukira muri poro, wava kuri poro ugahita ujya kuri Hotel du Grand Lac. Aho rero niho bakoreye iyo nama yahuje abayobozi b'ingabo b'u Burundi FDNB, aho bahuye n'abayobozi ba FDLR ndetse n'abayobozi b'ingabo b'uwo mutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba. So rero inama nanga bayikoreye kuri Hotel du Grand Lac. Agenda rero y'inama nkuko amakuru yatugezeho, barimo bakora evaluation aho imyiteguro yo kugaba ibitero ku Rwanda igeze. Iyo niyo ngingo yari ya mbere. Iya kabiri ngo barimo basuzuma uburyo bwo kunoza mu gukusanya inkunga cyangwa se contribution mu bihugu bitandukanye bizabafasha ku rugamba. Kuri iyi ngingo rero ya mbere barinze basoza inama ari intumwa za guverinoma y'u Burundi ndetse nabo bahagarariye umutwe w'iterabwoba wa FDLR batavuze rumwe, ku buryo byabaye ngombwa yuko basaba audience ko bifuza kubonana n'umukuru w'igihugu ariwe Perezida Ndayishimiye, bagakora inama amaso ku yandi, bityo bakumva impinduka zabaye n'icyaziteye. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara nuko aba bagabo nubwo bahagurutse bakubise igihwereye, kuko basanze umuvuno bari barasize Perezida Ndayishimiye yaramaze kuyihindura, bisa nkaho rero yabatengushye, kandi nabo bafite icyo bishyuza Ndayishimiye, kuko mu mabuye y'agaciro biba hari abacukura muri Kongo twababwiye yuko kuva na mbere hose bayazanaga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibagurire intwaro, kibafashe muri byose, ndetse kizabafashe no kubaherekeza mu rugamba rwo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. So rero byumvikane ko neza nawe Ndayishimiye abatengushye nkuko Ndayishimiye yatengushe Lorenzo wa Angola. Bwana rero munyamakuru, aho niho nasozereza nuko FDLR yakubise igihwereye icyo